did set a personal best of 49.08 in his heat, even if he's something of an outsider. And on the inside, Christopher Bank Jorgensen. Kelly quickly out in lane 7. Nunes running well at this stage. Stadler perhaps just a little bit caught over the first 100 metres. Nunes running down the German on his outside. Nunes having a great run at this moment. Kelly, well, he's been able to focus on Renner on his outside and has gone past the Slovenian as we get to halfway point in this race. Kelly at the moment running very well, and it's Nunes. Kelly and Nunes, the Irishman, and 2 lanes to his inside, the Spaniard Nunes. Stadler still not run out of it at all. But on his inside, Sarai out of shot, the Hungarian, having an absolutely blinding race off the bend. Kelly still, though, he's glanced to his inside. He can see the Hungarian as Nunes tyres, and it's going to be... Kom så, Mathias! Kom så, Mathias! Mathias. Kom så. Kom så. For bytte her alle. Ja, det er Christoffer Banke Jørgensen, der er afsted nu. Ja, og han har fået noget at løbe efter, så at sige. Vi kan se det her. Afstanden stadigvæk stor op til den svenske løber. Det er altså Sverige på førstepladsen. Vi skal lægge mærke til for danskerne. Det er det, de kæmper efter. Og jeg synes, Christoffer Banke Jørgensen får sluttet rigtig godt af her. Han nærmer sig nordmanden. Jeg tror, han får løbet en meget god omgang. Han skifter videre til Vilas Fredsted Andersen. Og alle skifter igen. Altså virkelig meget vildt det her. Vi har så mange situationer 1, Sætter Kærhøge på bane 5, og så har vi bane 7 yderst fra Esbjerg, som altså i går så kvalificeret til 100 meter. Det er helt udbestemt navn, Magnus Døring. Og der er nemlig de 2, Sætter Kærhøge og Magnus Døring i rødt, der kæmper førstepladsen. Flere skal vi se Sætter Kærhøge foran Magnus Døring og Carl Bækstrøm. Der har vi inderst Nationale fra KF, der går vandt guld på 100 meter. Kom nu, Christoffer! Kom så, Christoffer! Det er Jonas. Christoffer Finder, der var den sammen med Tøge. Kom så, Christoffer! Så kører du igen! Kør igen, Christoffer! Kør! Ja, kom nu, Chris, kom nu.
Kom nu, Chris, kom nu.